Yeketi wasengo ya sente wa malata ya Yesu. Amen. Lokunayo ujabolo wabana isibo. Bemuzyo obu bemusaba khulu mangiza khulunya nje indaba zawo ngisaba khulu zala ngena inkinga nomuntu ase azibona since ngakhethi inkosi yasePhane ngo-2006 ekhaya besihluka kakhulu ngakho ke ngizomfishane ngoba ngifikile la ekhaya lomphefumulo ngithunywa yikhehla noma ngithunywa umuntu omdala engathi mangithi yena mayengilize ethi mzukulu ngathi mangithi mkhulu wathi angisiyele umkhulu wakho mina ngathi mina yebo khokho wathi angisiyela lo mina ingane luhlaza lezongibiza ngazo wathi mzukulu thina siphethe wena la ekhaya mina ngaphendula ngo-2006 ngazama ukulungisa izinto zomsamo ekhaya kumakazi kuzehlala ekhaya ngimncane kodwa uNkulunkulu nedlozi bangiba amandla izinto zahlangana ngazama umsamo ngazi ngabangenisa bazobuyapile ekhaya abantu abadala kodwa waze wafa ngisho iqhugwane ekhaya nafa ngaze ngafika ngisho enkosini ayinkulungwane ekhaya bantu benkosini lomuze sibona abantu abangasekho bawazidala uNkulunkulu uyabahawukela ngelilanga amenzele lomuze sibona namhlanje. Amen. Uthi lokhokho mzukulu njengoba uthi abangokusenzela umsebenzi la ekhaya qala ngokusakhela indlu qala ngeqhugwane bese uhamba uya ekhaya lomphefumulo yazi la ekhaya lomphefumulo cha angazi uyoya ekhaya lomphefumulo nisiphathele isimayo kodwa uzoqala uhamba ungenela izindlu zabandaba ubatshele ukuthi uzoba nomhlangano la ekhaya uzobatshela ukuthi uzoya ekhaya lomphefumulo bakuphelezela bathanda ukuphelezela safika-ke la sasifike nawo phansi lomuzo wasekhaya lomphefumulo. Amen. Ngizophakamisa ukubonga kakhulu ngenzela ukuthi ngoba emva kwale intshumayelo ngikhuluma la yasekhaya ukuthi kwenzekani ekhaya ngomina bakho endaweni eningi engihamba khona abantu bathi ekhaya lomphefumulo akuchazele ekhaya lomphefumulo ayikho into engayichaza ekhaya lomphefumulo umuntu akaye ekhaya lomphefumulo khona uzochazelwa imindeni yakube lelo. Amen. Ngathi mase sesiyenzile lo msebenzi ngeza la ngezobika njengoba ukhokho wayesho noma ngingazi ukhokho umuntu omdala ngisaba ukuthi ukhokho bakana bethi khokho wathi izingane lezi ezihlaza kuphela umuntu omdala nowakwandala wathi mase siwenziwe lo msebenzi izinto azama abanganyakaza lutho akekho umuntu othi maye umsebenzi ngoba angabhekile ukuthi akhona ukuthi ozokwenza oluhle ngaze ngale khubane ngangene khubane ngangomfana nangifika namhlanje ongavelawe noma avuke enye into engathi ngithi bakhulume kuye bathi mtshela uyinto ukuthi sithakalinde siyezi isikhathi ziningi izinto ezisibambile manazitha ezibamba okhokho bethu asingathi masenzile bese sibheka ukunamhlanje kusasa kuzolula bathi-ke mtshela uyinto ukuthi akalinde uyeza ngathi noma ngilindile kodwa ngilinde ukuthi kuyeza kodwa ngibona ngathi akuzi wavuka ngelinye ilanga ebusuku umfana wabaleka wangaziwa wajabha ebusuku uthe bangifika wakhuluma nomfana ngo-11 ebusuku wathi bathi abantu balekhaya ngiyanizwa ekhaya iy'nkinga bayakhuluma la ekhaya ukuthi akuyeka amabhulukwe iy'ngane zalekhaya zineyinkani zikwamabhulukwe wathi ngiyasidida ngoba niyalo ngiyaxabana nakulezinkundla zokuxhumana usha bathi aziyekwe sengithatha iy'ndaba zalekhaya nizikhuluma ngaphandle manje thina mase siyofika kushembe sithi siyokhuluma indaba yalekhaya usuke umsindo lekhaya iy'ngane zalekhaya ziyaxabana kufanele sisuke lapha sibuye size la sizolungisa le nkinga sothi siyakushembe sifikula yini kushembe sekufanele silinde futhi kusho ingane lekhaya zisazolinda asikaze sibe nethonga lekhaya sasibe nedlozi elikhulumayo kodwa namhlanje lakhuluma idlozi ngalo muzi wasewalakhaya lomphefumulo. Amen. Namhlanje ngisukumile ngathi cha mndeni wasekhaya noma ngingenalutho ngoba ngishayela ikhumbi
nalokhu ngekho unyazi lwezulu nabo bakithi mina ngalanda ukuthi bona nathi ukuthi bona zakhe uma sikuthanda thina boshebe sengisubukise ngithi utshwala wathi uma sikuthanda thina boshebe siyobamba ngengoma sibone ukuthi uyahamba esikhweni kodwa uma sikuthanda sobeka isandla la sibuza uhambe lokho esikhweni lumlalo ukuthi bona ngabuya ngezala unyazi nathi hambe yogeza ngoba unowasho ngabantwana ukazi ugezwa hambe utshela umalume wakho loseseleta kugeze ukuze ababili bakumsebenzi ngoba uyocela umsebenzi nathina boshebe uyoze ushebe akekho ngama ngageze kulesinye ngesonto wafika umuntu elothi ikhumbe khona mntana yasebenza lwathi unyazi yasi ufuna umfana onjenake uyabona ababili bathi asikuphele lomsebenzi kodwa kusiwona wakho owakho uyezwile wathi lo owodla abantwana namhlanje ngiyabonga abantwana ngabe kube ngiyithemba amen ithi abantu abenkosi umhlaba wonke amagumba amanye umhlaba bazi ukuthi unyazi lomuza lwakha ngephutha lwakhe ngoba lazi ukuthi sikhona sithuphekile sidlala izangoma sidlala abantu abaphuphile ababeveza izinto ezingekho simosha imali kungenzeki lutho kodwa namhlanje unyazi usilethele umuzi ophelele ohlambulukile yikho konke inkosi imosile yokesa inkosi unyazi lwezulu yokhulumayo umntana kaMiya isabatha ngaphambi komshumeli ngokunqaba emsendweni kodwa baba ikamadlala lapha eGressal khona ekhosini lakamadlala amen eManazaretha lelikhaya ngiqale ngonyaka odlule ukuza kulona ngathi ngiqala ukufika kulona ngasabatha ngathi mangisabatha bathi ngesonto elandelayo ngakusasa kuzoba isonto ngabona ubaba uShumayeli Mashiya ngibona isibonakalisweni ngibona abantu bakithi bevela ngokuhlukahlukene besemaqaleni anzima kakhulu kwase kuvela ukuthi ngasengithintwa uShumayeli wathi banikelele ngeyibongo ngathi mina baba angazi ubanikela ngani ngoba nginalutho wathi banikelele ngeyibongo ngokuhlukahlukana kwabo nibala ngempela ngaphuthuma ngakwenza lokho ngabanikelela ngeyibongo engibaziyo nengabazi ngasengicela umuntu umnikelo ngathi Shembe ngicela uShembe angene kulezi engazazi ibongo ukuba ayihlambulule ayikhanyisele lapha ekhona nangempela aManazaretha ngayibona lezi zibongo sihlangene kuyizizwe eziningi sijabulile amen uthe makusuka lapho kuze leso sikhathi ngaqhubeka ngeza la ngizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu izwayo ngabona ngisemzini wenkosi eParliament uma ngisemzini wenkosi eParliament yaqhamuka inkosi unyazi phezulu lugqoke isudu ebrown luhamba ngehashi elimpunga laseluveza imbuzi phambi kwami layihlephula isikhumba lembuzi laseliyisika ngesikele ophisi ngophisi laselithi mntanami kuyakufanele uthengele abantu bakini imbuzi ngoba kukhona abangase badla selokhu bahambe emhlabeni kodwa semakhumbulile lekhaya lophefumulo amen ngaphinda aManazaretha sengizoqeda ngaphinde ngaboniswa bona abantu bakithi bela kwakuyisabatha ubaba unyazi lwezulu luhleli nabo usuku lemini lathi mntanami khona kulendlu ngaphakathi lathi mntanami ngihlala nabo usuku lemini ngithetha amaqala ubusuku lemini uthi ngihlezi ngikhona mina ngabona indaba enkulu uthi akuyona indlu nje le kodwa indaba enabantu abadala bazo zonke izizwe abasuke sebengenile ngaphakathi amen kutheke kuloku kebuthana ngasibona sekila sengiqeda inkulumo yami ngasibona ngikhona la mangingena la ngaphakathi ngikhuluma nobaba uShumayeli Majiya mangikhuluma nobaba uShumayeli Majiya sikhuluma indaba yalomuzi ngixakekile nje izolo makwenzeka ngalendlela engone kwenzeka ngayo isibonakalisweni ngoba ngithe mangikhuluma nobaba uShumayeli sathi urawuda kanti siyabe sibuka nje sikhuluma ngoNkulunkulu balomuzi kanti bekade sivele sikhuluma ngaloNkulunkulu balomuzi wayesethi kubaba uShumayeli Majiya isibonakalisweni hamba ke manje yosebenza ngithe esibonakalisweni uthe kusanjalo ngabona sengaphakathi kuyona indlu ngabona unyazi lwezulu lugqoke isigqoko esimnyama nomjiva lunikelisa abantu
uthe masanisa abanye amasefike ngiyanikela ngathi baba ngicela inhlanhla yeyibusiso yokuthi ngadingi nginesweni futhi baba unkosikazi engangimlobolile wangishiya wathi thula wena ngoba wazi lutho ushinyazi besishongo yakhe lathi abazi lutho ngoba phela ngikhalela unkosikazi wami wangishiya sengifuna umuntu nginikelela nje ibusiso esenzeka inkosi kanye siqedile sesibusisa imnikelo besinikeze esandleni ebesimfaka embhedeni wonke umuntu obekhona yayise isibiza ngayibongo isisithandazela yayisithi wena mfana sibongo kumele ngosebenzisa bomalume wakho kwamiya ibisicelela ngayibongo yayisiqwashisa ukuthi wonke umuntu akasibheke isibongo acela kusona isibusiso inkosi ayisebenziswe